san obason pung hita san hupna ima siya akka pinaparni upuhan nam na kami tak maaf asa gawe dengan san hupna di pertanding ni upuhan na dulion soon na todo lulu rohakku alay nunga buat di bagasan obason hata akka hata pinopang ni upuhan na dulion sa hupna minta maaf to dini upuhan non sengki amat itu Tuhan masa hukna hata kana ringkan hata nauli sadama tuturo hamuna inokami upuhan maun tujuan nyayon asa idokon na tua-tua pesongoni tupudi na liwere minna mono lam sadaro hamuna satahi hamuna sawloan ido sangap dokuhan non jala ido tua dang ekon godang arta godang hepeng patpangkat yanak konna dang apala nekoni asa martua do opuhan nadu jadi lasongoni masih dohodok kutuho opuhan na tong masongon hata ni anak nakin si Depri Pak si Paima di partuturan doa siap kangen unak ko ako di partuhu nung ada ning setara nama out dia nak komu alai wahabenan abangmu hutan gabi partuturan gabi akang mau jadi opuhan na titik ngolum seurop ko na tuho hana mau da bos nani da jangan umur honi kuro ala di biasa tikyon ngabe sodak ko dia ma dijono di Tuhani ho saat mo tangan siya muna saya lupa masalah akatu pinoporwasan hukna siya lo yajar may unang ma muba akan hitam nani hatahon nai siya dia ma di tangyon Tuhani noni asalam bersama gua tubuh dia nyarion jadi ope berangkat mo selamat jalan mali ho selamat tinggal mali ha songoni merah takut ho jadi kunang marmalo jaho matangyak kon ay ikotong do hita mangido tutuhani asa di parohai san hugnay sioloy azar ni naturasna terbuang masih sioloy azar ni tuhani ya pos marhata dinamangido hita tutuhani ima di bertaring ni opuhan naon nauluan na do pangido atta marhite holong na nabalgay dang dijujur akka hahurangan tay nang akka hahurangan ni akka paromahita sa hukna sayang giya ma ditangyo Tuhan sa hukna ka pangido atta asang gabe marlasi roha hita di bertaring ni opuhan naon taksong lima si dohonoku pandang umur maho opuhan naoru bahwa kakurhatu salbuk nakap aka anak ta parumaita molo aka ro kasya parserahani asa marlas ni roha hida sahat ro tutongani jagon nang aka didamuda mesi tutongani inganan nabi tasoni marahatak kura nang tuhope opuhan namoru las maroham padang umur maho law PTT hon salbuk naka pangaseang ni aka anak tak kaparumay tak kapahuputan ho so muni mana sih honoku malihat mak di soon pengudah kami bapauda alma boru sian paribamu siap kangen tungape madok utusan nang isoma mi sude bapauda di narwami badwali una iduk ko do suram do ibotomi oh lu bapauda niku dia melubigi sana kini mau luku ti dua kapada po ni
ibotoku edaku sia kanga sahatu siap udan sumna hurang dos ni roha ti siap mapangidoan kay ibotoku kayda si tubuh mados ni roha di tatar lumawa bidiamu marsobo di babura ni babudon nang pitung tatar ni mana sa dos maruang di bagasan jabon kinalawak ka maretong sama tadi ku babuda katunang uda katunay lagi sama tadi selamat jalan babuda siya mami di pudiamun si dos maruang namin itu babuda katunjulat sa langsung niya ka ang giko na ka ilang pangatuan sila dapat carian dah babuda selamat jalan madio selamat tinggal madia muda sodo pun di hutan amu domang na tua di hutan dia cari amu do amang tikiling odi muna amu do mga dua amang judo amu tuau nang ibeda hukam mamang si Dedi yang kapamuda tubuh muna ne opiamang nahura pambenak ko amang tikiding olu muna marbuha bayno mamang foto hamudo jol mana porsuk duau na sopot nagira mabalu ne opiamang sisa mahmud tujolo ni Tuhani si pancang umur mahami amang natin na tinggal mo siya sehat hukum na dijago amang pancang umur amang nalaw mudu pa hukum ni adong lepi amang tulunay si tanggung aku ni songon itu inang sabar mahoy nang gihabaluonon na tinggal niya mangon inang sehat maho pancang umur nang songon itu aka itoku du edaku di son apa baku sehat mamu sude matona tulang tumeden ikor roa na tulang murodo tulang na merko sopa do ita makatai tulang harus dono muberening kupangido dia nalingga di tulang tanyakon hami pasti mengarap tuang dah orang kuning tulang toho tulang matang yang tulang melati mah di tulang jadi pada ahot tu ka tungkanekku laikku mana kain nanggoku habi tulu mana ne kanggi kon mana bayan mangidu ham tu katungkane asa sada ham mulu sada ham hami bibaga do ka burumuno mulu dang marsada ham pirang dang roaro ham itu jadi mangidu mangela au tuang kalekku asa sada hamu asa hami baga berengon ni ka jolma tuturu sami piwi marsada lau suruh muna lau suruh muna boy hami marsada to alai molodang do baga ham tong lai hami pitong dang baga namar pariban deso ni masih lo mangile mangidu mami tuang mulai betujulanon marite borhat tulak ko masuk dengan na parhuli basada ruang kainanga ke katungane so ni masih lo tu tungane molate mana penghasilan mungkin di rumah sakit opung pagi dua opung di Mundaang alai di saat ini dang boy udah opung mulak jadi ada do pagi dua di opung ada pagi dua opung hasian kenal inopung do jadi urut do alus suisi kalau saya ada bagi aku sehat aku panjang umur aku alaya amal aku harusnya aku hidup aku do tang berian bagi doamu aku hasian tang di bagi doamu tung hasik nung ngahulala palos hamu maau sehat di hadapan pungi palos mahami asal
meninggal kami sendiri. Jadi dison ngaruh aku ima nalama mereng badamu do namate aleto tim mangulo. Jadi dison aku marpagio kami pertama bereng-bereng kami siya nadaw po. Unang pala digang kuya po kami. Tanyakon namin agkapaw po agkageleng asasiyat-siyatan terus di mali nalaw agkasong kami agkapangarat to paw po asasiyat acara ka rejeki. Jadi ison marpagidon po salamat jalan mo po sonang mo pong kila kuli tuhan magdating anak ko talong parumahin rola sila pahok siya pangkatuan ka Deo piakang bulu Tindapay tangyang magkasugalit na pangarap doon sa trabanan mo ng kapasarihan ng ilang Asa rong bos na sudah kanda. Asa boy la suruhan ka. Deo madwaga sa ruhan niya nakokiro ang radya mo. Una ka puguso ni dia pila-pila hotong. Da akam. Kam. Nalaw maaw tunadikijang di surgo tutu siya nasional maaw. Nagugdosa kung asa sa iluhot mahong sa ilusurgo malaw. Imam sialang perzudu marujung amat tanah kahulungyo lasiso onna terakhir onna berpisah dihita salut kinopana doh keluarga tu amat tau mau sama aku pribadi mengatakan sudiran keroke Sudin patuhani dan lumuri patuhan ni binoper ni amat tau akan panas iduli molau mulai saat aku sholat hari satu sederio gantung doang udah kiri Bohalo para bohrak ni adamo dengan peragian pasal kita. Seorang sendiri bukan tidak perlu. Begitu hutan dan abakon dan adong diulau nahrang kita. Dan adong diulau masih saudara au udah tidak kode semua pribadi agina sedulur satu langsung dulu nih aku duksa hatel bonibau nunga baru sumbe bapak udah nih nasib udah no baiknya ikut soni menghadapi persidangan
Jangan para ulope ay sudah dira na negakya na bango taksong ni ko erek daw dia bapakku dia aku masih balita rohan mulau saya dulu hutan berrohana ay dulu aku di dulu sakulo orang bapak ni siap dulu inang dua-dua mau biar nasi ini na budul-budul lihat korohan tu tahango jada tahango pe mau tumpe di negara tolak pe manang tukia pe dalam abuhano ngakak ibu di Sarajevo atau sama hari dalam dia ada nunga di dalam foto mana Tuhan aku tunggu molope dan ngadong bintang dua-duamu alas menima donga kedan akan orang tua orang sahabat tu di hutan orang dulu oh para kamis tu soalnya di pasar meniro orang dulu pasangan adalah kudu jago dalam haposi ibana asaibana parureku ope tarapu mau dia Tuhan mati udah berkriuk dilehan sehat-sehat asabudo mangulo opak turun orang Tuhan jadi sebenarnya di sana dia ngolo huwa si bahasa katawa iluku sebenarnya lebih ciuda tuh dan dulu satu takas semua dunia bersahih roh berlidano alih buluso siap nasohya usuni molotumpe di hari gusuki dan mati bola selamat tinggal lagi saluna molotum ini bejo nabui tak dogau yang kubadamu ramar biligri totima na marabili sumni masih orangku di sahala dia mau nanti lima di Tuhanka nang mulia di kita salutna akka pinopan ni daw pumon na talo pinwaing di bagasat kyon nunga gustang di jolota jadi di bagasat kyon song nanilok ni akka raja Parhata sidok-dok ima raja nami na jadi di bagasat kyon pe nunga ta tusi nunga ta dirita jalan nunga ta do akka nasolon di rohata jadi di bagasat kyon naing tadodohi taudolhon marhiti-hiti hata di wata asa tatangihon tajahamas yan Roma bidu 12 ayat 10 Roma bidu 12 ayat 10 songonom madiro sadama rohamu samahamu unang hati boon pikirhamu alai paturma rohamu tuhaserehon unang parbisubhamu di rohamu jadi mulai mari Tuhan di bagasa tikyon dang nanay mga puli rohat tabi biaw alay takas ta atusi di bagasa tikyon adung sadanay tugas ta asubulupi taulahon di bagasa tikyon jadi masugot na tataruhon no upmon tuinganan paksa to kinani jadi mulusong naw marnida jala songon awar pikir naing do ikon sangap opumon sahak winganan paksa rupinan jalan naing do ikon beremonnya akka hula-hula ni opumon hula-hulata songon dia hindak marna tua-tua natikos jadi alangin nang Tuhan musalutna akka pinopahna opumon akka babakku nang naboruku salutna jalan tak tu sih takaca do dirita nasu sadar hata ima akka pinopahna opumon
Jadi mari hiti hatan 5 tahun disok didok sadama rohamu samhamu. Bapak tuaku, bergama nang geleng ulawi alai yang khusus sadar hatadang marwatan. Jangan ada gunani. Bahkan mabain partu Tuhan, mabain akan arwah saudip nanang sidogonoku. Asa tutu hita na pasangapon na tuwata. Asa tutu hita na mamargahon opumon. Iko do sadaro. Iko do tapaseret prohata son nanilog bison. Arlaw ng pumon tuwinganan parsado kinani. Sialani posdoro bukan patren. Jadi bahasa tiga penang do kono pasaha tu Tuhan. Asa dengan modal. Amin martangian. Alia malami dari Mono Bijang, saya Normadia Magwaro, saya Roka Barazon, saya Sabu Malo Menuham di Mono Tomon Songo di Mono Bijang. Leon Matuhami saya Romo Dua siapa hari, saya sama saudara Songo Palesa Nami, di dulu saya Mono Dosa Kepala. Unang itu Kamu Juna, perlu Kamu Masih Pengaku, Roh Taruhun, Roh Dia Salam saya Diri. Amin. Asin rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani Dewata Ama, dohot parsauran itu di Porbadia, imana mandongan hita, jalan namang tunggumi rohata di bawah satikyo. Amin. Kuras marita salut. Kuras. Ah
baindongan nami lang mangula ulaw nami. Bain iba na haposan mong sa ipasere prohami. Debata baindongan mi, debata baindongan mi. Debata baindongan mi, molo debata donganmu. Dang tarbain ho belilu say ture dolak kami. Debata baindongan mi. Jadi bagasan menuguton imara di nalau memukai hita ulota di paradaton nita amalak batak. Mahima surah di Parpesalmen 177 ayat 1 rodi ayat 3. Songonom matana ede hananakok sian si Daud ida ma dengan naido sonang nai molo tungpungu sahudura nakka namaraha maranggi. Songon mia na hutus diulu pola mabaur tumise ni Sharon pola mabaur satu rabunia kaulusna. Songon napur di Hermon na mabaur to kaduluk Sion ay disido di parbaga Jehovah pasu-pasu hanguluan saat rodi saleling nileling na ido sahat na Tuhan wa manami ina namin na hinaulungan di bagasan korni Tuhata Jesus Kristus. Taboto bolo duluk Hermon na marjunokan doon tuhuta Sion. Jadi di sondo di bata siring na lau pasahato na kapasupasu tuaka na tinubus na sa luhut na. Dang nagabi pasupasu tuaka na so bertobat manang na sumangito Tuhata. Ala di so dirokon na kingatarigot tu pemasmuron na mardokon pola miyak sa hatulu sa tumisen ni siaro na marlapaga. Puro taberin masalah-masalah miyak diakkan na tersurat. Manang miyak dilambang kaduson nagabi sada keharuman, kewangian. Odo na dilambangkan songon napur nakingan na di dulok Hermon. Taberin son hamwa manami inanami taringot tuak kami na utus nakingan. Gudang dudul may di bagasan sa daniroka, gudang dudul may di bagasan pardamian holan simbolika, manang holan fantasi. Alay di son nakingan di son melambangkan ni lambang ni miyak nakingan melambangkan keharuman, melambangkan kesejukan opun na di Hermon nakingan. Tuhita na magpung di bagasan tikyon hamwa manami inanami buludung dapat perdamaian kesejukan. Muludung dapat perdamaian ala bokod dia akan nawadong atu pasu-pasu di debata tidak akan tersembunyi. Adong dohatan na tujuh nama dokon upar pardidon itu posna. Bolo taberang dia akan nawar tumbang kutur do. Asibata jentu loroha hata man dokon kutur na yak kabar kerejuan. Hape tujuan nama betu naringgan. Napor nginung ngapus di ubi kaya muna. Mau lihat teman itu kan.
Ikut na dong do persoalan asa dong na perdamaian. Dan mungkin kita ngadenggan tudung ata beta mardamai. Buat menabakana. Kalau dong ngapuas saluna. Saya sudah marah. Ubikir na udah di saat tu inata opuhanna hatai na borong moda kan. Mola tu pengusaha betulan dia akan marah-marangki. Alai tu akka hula-hula atau akka buru atau akka bere tu pedang dibetel kita pun nunga dirangkul bisgi ya tok kita di bagasan apor seaun na tubuh nalau parwaton nalau muka ulo tadi bagasan tikyon terlumu itu na akka hula-hula akka buru di bagasan tikyon asa sonang sorry ribu kita seluna nalau mangulaon ulo tadi bagasan tikyon taringot tu para datun nala batak na pinukan dokter si jolo-jolo tubuh asal butuh tong di bagasan dami hatan di bata tong nagabi manhapon kita nagabi hata silas ni roha hatang uluan di bagasan tikyon. Amin. Rapon Tuhan Yesus buka ulaunmu. Rapon Tuhan Yesus buka ulaunmu. Ikon tu ibanai parburu honommu. Ikon tu ibanai parburu honommu. Ban ibana dongan mi hehe dohot modo. Legema bukas nai rohami paso paho. Ali manami na di Banua Kijang, saya pinarbadi mawarang, saya roh maharajamu, saya sama kalau udah orang di Banua Tengau sudah Banua Kijang. Leo madihami sadaryo na berbuat setiap hari, saya sama dosanani sama panesanani, hidup mana berdosa Tuhan. Udah kami tunjuk pengurusan, berdua masih sama. Ayo dalam maharajamu, doa. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus Olong ni rohani debata amata do parsauran ito di perbadia mamara mo dihita di tikyon o saharo di saliling ni dilingna. Amin. Jadi tagaso kupasan kami do kayak itu udah namin amang pagulan ni uriya nami do ina namin jumulu martesna ama asa bulan mo sekunima pawit bulan namin. Oke, mau lihat ya. Di sekunima itu lang namin alang mo dibuka uriyata sama hari itu lang kupasan tayo matuhan mo asa baik kamu ada nahupar tu ama amyo Tijo kamu hami hula-hula parkonan ima nama mungkus na tutumno tekas tijo jumuna di pertakut ni mata nerol asam panakau parsolino di uno penakang konsulina angkana ni sita nerol ni madudu raja namin di seluruh hami hula-hula muna siap parkonan ala pasatut ada parpudi tulus parpudi dua anak pinus namion iman atau raspuno kami tang makatai itu badan ni anak pinus namion anak itu badan nak urus besar nami kita kami dulu salah anak itu dina iman dulu raja namin makatai mahami itu ho kamu anak pinus nami abid situmor kalau kami hula-hula angkat tulang mula tulang roh kami patalun ulus si Purmagoda jalan nunggu di jalan itu holo si Purmagoda di bas-bas Tuhan saat mahotu nama rasa hotan anak pinus nami kubaik kami do ulus tu ima ulus akka panggabi ulus akka pasu-pasu usia Tuhan pasal kami itu dapat tolu sudah
Jadi jauh sudi akapasu di Tuhan nama hiti kami hula mula akatulang. Torok do bilang parmu, torok do sudina akka dongat tu. Nang dabok do nadi roh nami nang di roh mula si kencang umur bangin kami. Kencang do umur satu tikyo saat marumur roh tu belum itu tahu. Bahasa di Tuhan dia kata yang nami di jalur panggilan nami marhidu ni. Selaniro semahami mabain ulos budi tuh beri nami asa makorasi matudip makorasi yang ke salam tuh kebilang pemandang kami hulu. Selani oma ulos sab asa mana pun tidak ulimo mana pun tidak dengar di sini bilang para menang di kami hulu. Sungguh masih nami tuh were anak pilih nami asal makrasi mah di jalur Tuhan matam yang nami lawa satu tua kami nak perlu terluka nang kopi di jalur Tuhan mau Indonesia muna sungguh masih sepetal nami tuh muna upacara kami mah urus perbudian tuh uang kami mah kopi kami oma urus perbudian tuh kabur hata mau di jalur di budi mah kami jalur nabi nak parang nang akau ulang sungguh masih jalur nami lebih putih, jalan kooperatif lebih putih. Bagaimana? Lebih settle. Lebih dikit ya. Terima kasih banyak. Pasatan seperti itu kamu tahap mamu tu dulu. Mengatakan kasih kamu nak hamil hula muna. Marga siota. Lima pihak ulus nabu pasata itu muna. Saya belum pernah anak bina Islamnya. Cuma nabu pasata itu muna. Tuhan mah nama satu. Kapas pasuna berhitiham itu muna. Suni masih nama itu muna. Raja ni bangun nami itu orang Malaysia. Maulaya Malaysia dilas rohana. Ima di nomor 7 baru yang berarti semua. Rencana kami las rohani di pembina muna uber kami satu kita doang dan tulang doa kalau tulang. Iman adalah pasahat penurus sabu dia manamio. Rencana kami tulang parabona. Agian madudu somon pangi doang mi. Nungari pasahat to sabu ni damangon. Mana pun dinaudi, mana pun dinadengkan mani hati pinopar na tutik kinamang itu. Agiat mani orang itu kan pangilu kami ditabay mani kami dus niro. Asabui kami raja kami lahu pasangan kokor kinamang. Raja kami molotumpe bulan 4 hari na itu kan perjuru raja kami ikut Papuno kemudian pas di tujuh hari bersama. Las disima raja kami boleh usaha kami orang tidak tuku guna. Atas dari dua muda kami waktu dari jamu di mana lepas satu ada jawaban yang berlaku. Perjuangan di pasar kami dua muda orang semua di mana? Oh, semua dulu juga. Jadi perkenaan ini kan, perjuangan kapan di tempat kemudian itu juga seperti berbagai isiaran di Indonesia pembahasan menunggu di mana Pak Adu dan dua mudah mana lain dari Ino, jadi tim soal Ino. Lumudo, sebelum mereka minayo, lu kami cukup umur di mana? Cukup deh. Unang sa inyo maraming Diyo asa dulus dalan na tuwagpuan di Tuhan.
Dari itu, jadi mulai dulu kami ulang-ulang guna, mana ulang-ulang. Lalu masahatun ulus. Iba ditandali hadwa nilayo. Ulus sampai dua do. Pasal kami tuh itu. Dan tujuh deh. Ulus sampai dua. Tunggungan sebelum keluar naik. Sahat menjadi tapi nompang mau. Sahur baju dari itu jemput ke satu nami mati mau itu udah sampai dua udah ke satu matahari jauh itu gua lain PG ada balik itu dari itu jadi sekira akan memahami bukan sama betul 5 ulus sampai 2 Wartang itu membantu kami di Tuhan ini terlumur membantu parkir ekor kami sahab mahamu sahur bantuan hidup kami agak maupun mulai terima Raja nami yang dia mapan itu kami itu di luar Gaberu sauma turmo di daerah Sony mang di habis salu Opera nami tidak baik turma di habu kejaryu dikena mang asabui aduh malah mampu tulang nabasador to nakulah di ruang namin yang tulang luciko udah unian papuno berpas-pasui itu mati terus nam jalan molos di sipe kamu sobahami tulang orang tidak guna las roh mau tulang kamu mau tumpe orang kata mau lihat belum kami juga semua dulu suruh dia orang tua jenami oke kamu semua orang nami akhirnya mah apa ini persabuan nami tua dia beranami soalnya maka manusia nami ini bukan sama dulu tuh kamu tulang nami dong tulang nami selalu nakutima jadi kamu tuh di magasan sadari hula-hula nami mulai siap toru saat tukijak
Hubuhay kami acara adat ni Amanamion. Mangidoijik kami siap kamu. Raja nami las marohamu. Songonima pakiruan nami tu raja nami Raja Nihuta. Songonima nang tu raja nami hula-hula nami mulai setoru sahat tugijak. Nami macara nami di bantuan ni Amanamion. Anggiat mahadioloi duhatan no pakiruan nami. Dilehor di Hamidus ni Roha, dilehor nang gajang ni umur. Amang para musik nami. Gabi, amang gabi. Sialan ang bulan nami maulaw nami on. Alu-aluhang majo, tuha mata di bata. Tuha mata de bata alwe ta torok na liat na dong di ulau no nongali lalu ako ya mak baik ma musik mulai laus padung ma tu musik sampai. Mereka mulai do musik sampai para musik nama sahala akka na dua-dua songonima saluhna marsahala ulaunon. Musik sahalaya mang asa supang nahu calahi kami namok nahu dulu kami bahan ma musik nama sisiu-siu kani asa ma sisiu suka jo kami
dohot musik sahalay dohot mamasin syukat saudara yung pasahat matuwa para siduli asaro kaboro namin di na ujo kami di na nawa mo dahil ka ama namin yun asabi ko mo jo panumun mo ni rawa mo kaboro namin di na kaboro namin tulang morope nyana sana dari ribui terlibat di rumah mereka seluruh masih lu sanggulan anak pesta hubak noai to kami mana rumah buruk kami ba horas mari desbi horas mak ope tulang asabe buah-buahmu tortor ido hata batak tortornya hula-hula nado tortor di boruna boleh ada batu taruh tuduhan ini dia disadari di soma pasatota tuingan persatokiran tulangon las maroha marudul tunti jela di pertuan di tulangkon sebenarnya ngawar ni alai bertikian pola noto sih bang karena jalan terkait kenengro asal lihat horas madu tuh hula-hula langsung mahal lang buruan madu dua bang boro molot di jalok hula-hula na gondang na tong duman jalo buruna alesok kurak kuboto nong ima dos marohatula nong ima bohama amang boruna niat tusanmo ay ala doktor suhu don dos do hula-hula na do boruna Dumro kahula kon majru habi pamorona boruna berena beberena ridik kami dan ison neam suhu di hula-hula na suhu di boruna alesa tadah di boru sitorok pinok perlo da tulangon bamba musik mesial jurmula-mula tu sial jurmula toppa bamba mula-mula paduma tu bedak sopa di Tulangon di Pinopar nak kahululaku song-songoni di Boruna asanapun perhatian surat ini jalan amar sana baik makan kotak sare Ama para musik nami gabi magabi dina lorona mahami marsopa do marsopa sopa tu hula-hula elek tu boru marak berratu ban mazo kodak sope
rumah dorong nami songkok ma liang-liang tu batu siap katok hipas sami nama adian song-song ni mahamu nama jauh si bodi maraja nami madu dua mang boru di batu hamni dua hamnya ke hula-hula molo hami hula-hula satu kelas rohanam ku berek kami hamuritik boruna amang boru na basa anggia ma di dapat hatta di hodelan di pasaria tu dikin amang yudo di lehor dia kapahok kui jumpa nanti nalahan tabok nani duluan molo tupe na di bagas apa sekolahan saya kacol mana pistar mai molo tupe arok pemena sodabok karejo dilihat Tuhan mandala di pakar dulu dikin amang ihu amang boru na basa dilas ni rohana ima di partuau ni tulang mon gomos doronong nami tu sadana hita namar hula-hula marbo madu turun nami anggia ma di dapat hatta dihami hula-hula dos ni roha tu dikin amang yuto molo bere kamang boru doh boru kusal huma urinai dos rohamu namar pariban mas ni roha nami di papai ni boru nami om bajo musik asa huida kok kami papahenan ni boru nami Jadi nomor satu kelas rohana memang buruk dalam